Kakang kesetia ditarik utape kuda rencana menjaga gunung maksudnya rek mau padi mau bapak seluruh buai hancur terus barang ketinggalan ikan emas oh rambut model keribu pakaian sungguh rapi awas tak nyeret-nyeret karena yaganya upama nyeret-nyeret karena apa sama awas yuk ngiring lah pokoknya payun sekali kepada payun ngiring lah iya oh ngiring lah sekali ngiring lah sekali sok